Inkuru idasanzwe Kigali mu karere ka Gasabo murenge wa Bumbogo umusore nyuma yo kubengwa n'umukobwa ndetse akamurya n'amafaranga yahagaritse ibikorwa bikoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi nyuma yo kurira ipoto ngo yiyahure. Ngo ubundi umukobwa witwa Mukanoherarine uvuga ko yari amafaranga y'uyu musore asaga 500 nyuma yo kumara igihe bakundana ngo ubundi akamuta agashaka undi mugabo byatumye umusore yurira ipoto ngo yiyahure ngo akaza kumanuka ruko umukobwa hageze nkuko byakomeje kuvugwa n'abaturage. Kunze umukobwa yitwa Aline yamuri 500 none ngo arashatse umugabo. Aline yashatse umugabo none yahisemo kuza kwiyahura. Buriya ngari bwiyaho ariyahura ngo mukanya garasimbuka niko ari kuvuga. Mu gihe Aline ataje ubwo inzoga z'umutekano ziramukurayo. Byaje kurangira umukobwa ahageze ndetse n'inzego z'umutekano maze babasha kumanura uyu musore warugiye kwiyambura ubuzima. In the mix Rwanda, kora flow ndetse na like ubundi twikomereze.